Ibihe byiza n'igitondo cyiza kuri mwese muherereye ku migabane itandukanye, abari ku manywa tubifurije kumererwa neza ndetse namwe aho bwije tubifurije kugira umugoroba mwiza. Murakaza neza hano kuri Kabara TV1, urubuga rwanyu rwageza amakuru y'ukuri. Turi rero kuri uyu munsi wo kuwa gatanu tariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Rero muri studio za Kabara TV1 tugiye kubana nitwa Nkomezi James, tukaba tubageza amakuru y'ibibera mu gihugu cacu ca Kongo ndetse no hirya no hino, ariko cyane cyane twibanda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, dore ko ari ubu ngubu abantu bakomeje kwerekeza amaso ndetse n'ibitekerezo byabo akaba ariho babishize, kuko niho hariho imirwano kuri ubu ngubu. Rero tudatinze reka duhere ku ndondo ya Bijombo. Indondo ya Bijombo mu byishimo byinshi bidasanzwe nyuma yaho FRP twirwaneho yirukanye aduyi wari muri kariya karere nyuma y'imirwano ikomeye yari maze iminsi 3. Guhera kuwa gatatu w'iki cyumweru abaturage bo mu karere k'indondo ya Bijombo batangaje ibyishimo n'ihumure nyuma y'uko umutwe wa FRP twirwaneho wirukanye ingabo za FARDC n'iz'igihugu cy'u Burundi zari zimaze igihe zigaragara muri ibyo bice cyangwa se zifite ibirindiro. Iyi mirwano ikomeye yasize izo ngabo zihunze Burundi mu bice byinshi byaho Plateau, aho amakuru yizewe avuga ko Kamombo, Cakirame, Karati na Nyamara ubu byose biri mu maboko ya FRP twirwaneho. Abaturage bavuga ko iyi ari inkuru idasanzwe ibazaniye ihumure rikomeye, kuko izo ngabo zari zimaze igihe kirekire zitoteza abaturage, zibakubita, zibanyaga ibyabo, zibabuza kurema amasoko ndetse zikabuza ubwisanzure bw'abaturage mu buzima busanzwe. Mu mihana myinshi kuri ubu abaturage bararanye ibyishimo bitavugwa, ndetse hakaba hari icyizere ko imibereho isanzwe igiye kongera gusubira mu buryo muri aka gace k'indondo ya Bijombo, kakongera guhahirana na Minembwe ndetse no kugenderanira abantu basura imiryango yabiri ahatandukanye, nyuma y'igihe kirekire c'ihungabana n'ubwoba bwari butewe n'izi ngabo z'Abarundi ndetse n'igisirikare ca leta ya Kongo cakoranaga n'umutwe wa Wazalendo. Kuko amakuru dukesha Umurage TV abivuga, hasigaye ingabo nkeya mu duce twa Point Zero na Rwitsankuku, ariko nazo zikaba zitari burare kabiri kuko zatangiye kuva muri ibyo bice bitewe n'ubwoba bw'uko umujyi wa Uvira wafashwe ndetse n'ibindi bice bishobora gufatwa vuba zikiri muri iriya misozi zikabura inzira. Abaturage bo muri Haut Plateau bavuga ko bizeye ko ibi bibaye ari intangiriro y'igihe gisha kirangwa n'umutekano, amahoro n'ubwisanzure nyuma y'imyaka myinshi y'agahinda n'itotezwa bari bamaze iminsi bakorerwa. Tubibutse ko rero izi ngabo zamanutse zerekeza mu bice bya Bibogobogo zinakomeza zerekeza mu mujyi wa Baraka. Kuri ubu rero amaso yose akaba hanzwe umujyi wa Baraka, nyuma yaho ariho intara ya Kivu y'Amajyepfo yimuriye icicaro, ndetse ubu hakaba huzuye ingabo nyinshi za FARDC, Wazalendo ndetse n'izo z'Abarundi zikomeje kwiyongera muri uwo mujyi. Reka rero dukomereze mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira rero kuri wa gatandatu tariki ya 13 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 hatangiye kumugaragara igikorwa ca Salongo, umuganda cyangwa se umuganda rusange kigamije gusukura no gusana ahangiritse mu mujyi no gusubiza ubuzima mu murongo usanzwe. Ibi bikorwa byatangiye mu gihe umutekano ugenda ugaruka buhoro buhoro, aho abaturage bongera kugenda bisanzuye bakongera kwitabira imirimo yabo ya buri munsi. Nta bwoba bwinshi buhari, abaturage bari barahunze imirwano yabaye mu minsi ishize nabo batangiye guhunguka basubira mu ngo zabo mu bice bitandukanye bari baravuyemo, bigatanga icyizere gishya cy'uko ituze n'amahoro bigenda bisubira muri uyu mujyi. Rero inzego zibanze zivuga ko Salongo ya none idasanzwe kandi ko ari ikimenyetso gikomeye cyo kugaruka k'ubuzima no gutangira guhumeka umwuka mwiza. Tubibutse ko uyu mujyi urimo umwanda mwinshi kimwe n'indi mijyi nka Goma ndetse na Bukavu byari bimeze gutyo, ariko nyuma yaho bigendeye munsi y'ubuyobozi bwa FC M23 MRDP twirwaneho, ubu isuku ikaba yifashe neza. Reka twizere ko n'uyu mujyi wa Uvira ubarizwa muri territoire ya Uvira nyine usanzwe ubamo abaturage cyane cyane b'Abafurero ndetse n'Abavira ndetse na communauté yacu y'Abanyamurenge waba ugiye kongera kubona isuku nyuma y'imyaka myinshi udafite isuku ihagije. Reka twerekeze mu mujyi wa Baraka. Haravugwa imirwano yahuje ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo by'umwihariko mu gace ka Mongemonge nk'uko byemejwe n'abaturage bahatuye. Umunsi w'ejo hashize ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, amakuru ava muri uwo mujyi avuga ko imirwano yabaye muri ibyo bice. Rero umujyi
wa Baraka isa niyabaye mbere mu mujyi wa Uvira mbere yuko AFC M23 ifata uriya mujyi, aho impande zombi zagiye zihangana mu buryo bweruye. Abaturage bavuga ko Wazalendo bakoze iyo bwakabaga bashaka kugira ngo bambure intwaro ingabo za FARDC, nyuma yaho bakomeza kubashinja yuko bahunga kandi bafite ibikoresho bihagije, ariko iyo bakerekana ko impamvu batarwana nk'Abazalendo ari uko nta munition cyangwa se ubufasha bahabwa na leta ya Kinshasa burimo intwaro zo guhangana n'umwanzi. Ni nyuma yuko bavuga bo ko uwo bita umwanzi ari wa AFC M23 MRDP twirwaneho abarusha ibikoresho, bityo rero ingabo za leta zitagakwiriye guhunga zifite imbunda cyangwa se intwaro zimeze kuriya. Ibintu rero byahise bituma haduka imirwano ikomeye. Andi makuru yemeza ko imirwano yanabereye mu duce twa Mwambango na Mshimbaki, aho abaturage bavuga ko bumvise amasasu menshi bituma benshi bifungirana mu ngo zabo kubera ubwoba. Kugeza ubu rero muri utu duce ndetse n'umujyi wa Baraka muri rusange ibintu bikaba bitifashe neza, nyuma yaho umutekano ukomeje kuba muke. Tubibutse ko uyu mujyi ariho leta ya Kinshasa yabaye yimuriye iby'agateganyo icicaro c'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubu hakaba huzuye ibihumbi byinshi by'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo, mu gihe abaturage bo basaba impande zose zirwana kwirinda gushyira mu kaga abasivili. Turakomeza rero gukurikirana aya makuru uko agenda turuka ku masoko y'abaturage no ku yandi masoko yizewe. Tukiri muri territoire ya Uvira kandi guverineri w'intara ya Sud Kivu Patrick Busubwangwi Nshombo arateganya kugeza ijambo ku baturage b'umujyi wa Uvira mu kanya gato kari imbere. Amakuru yizewe avuga ko iri jambo ritegerejwe mu gihe umujyi wa Uvira uri mu bihe byihariye by'umutekano n'imibereho rusange, aho abaturage benshi bategereje kumva ubutumwa bwa guverineri kubyerekeye umutekano, ituze n'icerekezo cyaho ibintu bigeze muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23 MRDP twirwaneho. Reka dusoze tubashimira kuri iyi breaking news tubagejejeho. Mukomeze kubana natwe kuri Kabara TV1, tunabasaba ko mwakomeza gukora subscribe. Nongere mbibutse ko mwari kumwe na Nkomezi James, turakagaruka.